Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi numwe. Ni breaking news aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yamaze gusesa amasezerano yose yarifitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Iyo rero ni breaking news, nibyo tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Kora subscribe uze wifatanye natwe mu muryango mugari wa Paradizo TV. Inama nkuru y'umutekano udasanzwe ya leta ya Congo yasabye leta ko isesa ako kanya amasezerano yose ifitanye n'u Rwanda, iyishinja kuba rwarohereje ingabo zarwo ku butaka bwayo. Iyo nama yateranye ku wa gatatu ikuriwe na Perezida Felix Tshisekedi, yibanze ku kibazo cy'umutekano muke by'umwihariko muri Rucuru, nk'uko umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yabivuze mu itangazo ryasomwe kuri radio na televiziyo bya leta. Leta y'u Rwanda ihakana ibirego bya DRC Congo byuko abasirikare bayo bafasha umutwe wa M23 ubu wafashe umujyi wa Bunagana ku mupaka wa DRC na Uganda. Mu magambo akarishye ashinja u Rwanda kandi yita umutwe wa M23 w'iterabwoba, Patrick Muyaya yavuze ko mu byemezo byayo harimo gutegeka u Rwanda gukura ako kanya ingabo zarwo zihishe inyuma y'umutwe w'iterabwoba wa M23 ku butaka bwa Congo, gusaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo guhagarika ubwumvikane ku masezerano yose yumvikanweho n'u Rwanda. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Mukurarinda agira ati, reka dutegereze turebe niba icyemezo cy'iyo nama guverinoma izacyemeza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bisanzwe bifitanye amasezerano menshi y'imikoranire mu bucuruzi, gutunganya amabuye y'agaciro, urujya n'uruza rw'abantu n'ayandi. Guhagarika amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu ni icyemezo leta ifashe kibanje kwemezwa n'inteko ishinga amategeko iba yaremeje ayo masezerano. Patrick Muyaya yavuze ko iyo nama yashyigikiye umuhate w'ubuhuza no gushaka amahoro wa Perezida Joao Lorenzo wa Angola na Uhuru Kenyatta wa Kenya. Bashinje bamwe mu bategetsi muri guverinoma n'umukuru wa polisi gufata ingingo yo kurwanya no kunenwa, guhiga abantu n'ibindi bikorwa byose bibangamira ituze rusange, ubumwe no kubana neza muri ibi bihe. Ibi ni nyuma y'ibikorwa bivugwa mu mijyi imwe mu burasirazuba bwa DRC Congo byo kwibasira abavuga ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko umutwe wa M23 ubivuga. Imyigaragambyo yamagana u Rwanda yabaye Goma ku wa gatatu, yabayemo n'ibikorwa byo gusahura amaduka yabo. Abasahura bavugaga ko ari abanyarwanda nk'uko umunyamakuru Julian Ngoyi w'Igoma yabibwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru BBC. Turagenda tubagezaho updates zigiye zitandukanye. Ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi numwe. Reka rero tubonane ubutaha, muhorana na Bukarif. Kora subscribe ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka rero tubonane mu kanya.